Para ka ring mahilig mag-buysit. Dagalanak ngeni na pangaselan, lalo keng ulam. Lalo pot ang pinalime mo'y ulam, ede may bukanan. Edaman baluti mi isme pang ekanan, atin lamu po sanang dasan apamangan da. Ngeni pota namang inutos mula, ano kabuysitan. Pilan la talaga rin mapibabata, keng makanian. Gagawan ta naman ning hanggang agyuta mo, pero minsan talaga mga putputa na mo. Sana aintindihan niyo rin ning kabilyan, daring ke kayong pengari. E naman aldoldo pa rin ang maniyaman, almusal pagtuan ng ponaing apunan. Eko sana mimimwa po tang makanian, emi buring iparanasing makanian. Alub minamu adinan dakong masanting pungka bilyan. Pilang obra ing dapat kang pagobran para kabiyayan ka. Pilang kabuysitan ing susukli mo, king bawat pagalda. Eno man batu para emanandaman rin, biasa laring papagalat sa sakit alum. Pero uling malugod lang pengari pagpasensyan dagata mo. E naman aldoldo pa rin ng maniyaman, almusal pagtuan ng ponaing apunan. Eko sana mimimwa po tang makanian, emi buring iparanasing makanian. Alub minamu adinan dakong masanting akabilyan. E naman aldoldo pa rin ang maniyaman, almusal pagtuan ng ponaing apunan. Eko sana mimimwa po tang makanian, emi buring iparanasing makanian. Alub minamu adinan dakong masanting akal.